Pustit ćemo se na jedinca. Jankovac gore, jel? Da, desno. Gore, jel? Gore i desno. Doktor, ide li? Pošto sjesmo, ako možete. Ajde, strenite. Kad je Mandi došao, što da je ti došla? Kad imaš to vrati za glavu? Ne. Ko ti je onaj? God se penje ne treba da maje. Radulja. Teško će nam biti Čak jednom tjednom. Pa da, treba kondicirati. Da bi se Mama, ti ovo uzmi, ovo, stavno. To ti grčeva.